Imini Sabata Mailente Obanwe Isandulelo Seshavelelo Somtandazo Sabata Shavelelo Senkumbuzo Izulwane Senkumbuzo Yokuzila Inkumbuzo kaNkulunkulu
Mama uwe usebabangcwele. Amen. Okhulumayo umzayifane yasuthi akangwane yabahlongana. Ngaphe Bigville. Kodwa sengakhe ngaphe endaweni yasemnandi. Enkosini uZondi. Amen. Manazaretha nami ngumntwana la ekhaya. Ngeke ngathunywa yithonga lathi angizoni la ekhaya ngokusebenza. Ngasebenza wase ngifika isikhathi sokuvela into evelayo lekhaya umkhuhlane ngabuyela ekhaya ngayolungisa. Engisho Manazaretha into ezala iyodwa. Like la ngikhaphela ithonga lakithi la komalume ngoba ilo lelingilethe lana kwaSimelane. Lakwetha lekhaya emphefumulo. Uma belingikhaphela lingikhaphela kumuntu Manazaretha ngoba Manazaretha ngeke ngikhulume okuningi kodwa zokhuluma lokho ukuthi iqale kuphi. Libe selingikhaphela umuntu oyinazaretha othi yena usebenza ngabantu. Uma ngabe sebenza abantu ngoba ngikade ukhathi ingubo emhlophe angazi lutho ngiyekela kulo muntu lona uthi uyageza abantu enza yonke into yena. Ngingene ngempela kuleyo ndawo le bese ngitshela ukuthi hayi wena unesithunywa esikhulu kakhulu lokuzothandeza la ekhaya. Hayi bese ngiyanqaba ngithi mina ngeke ngize ngikwazi. Usibona ngani isithunywa sakho nesithunywa mina. Hayi Manazaretha bese ngijike ngekhaya ngifike ngikhulume nabantu bakithi ngoba umntwana kuyenze kuduke Manazaretha bese la eNazaretha. Ngifuna ukutshela la undo wami umupho yiNazaretha naye ufika aqaphele. Ngikhulume lapha ekhaya kube ngibike ukuthi mina sekube khona inkulumo kanje yenze kanje wangikhomba laphana ngase ngiyini khona. Ngingakalazi ikhala emphefumulo ukuthi kufike ngize khona. Lisangikhathela ngidusela ngidusela kulo muntu lona okuphulayo Manazaretha wani yakhuphula. Manazaretha ngempela ngabe ngekulo muntu lona mengifika kuyena bese kufika isikhathi sokuthi athi ngibonke ngizolindela khona ngishiyikithi. Ngithi hayi ngize ngikwazi ukushiyikithi mina. Hayi nje ngekhaya ngifike ngikhulume ngicela bese ithonga lingikhulumele kuyikona sethi Manazaretha uyenze ithonga lakini likhaphele mali libona nawo nenkolelo yalawo bandabo. Manazaretha ngempela uma bengifike ngikhuluma nethonga bese lithi ithonga hayi liba ngumhlangano esungulene naye lo baba lo. Limbuza ukuthi lo msebenzi wawuthathayo. Ayi ubaba angaphenduli iphinde limbuze ukuthi lo msebenzi wawuthathayo. Angaphenduli impizo kwesithathu. Bese lithi ithonga lakithi uma ngabe uthi wena wawuthatha kushembe thina ethi ingane soyithatha iyokwenza lapho khona wawuthatha khona wena Manazaretha. Amen. Bese lingithathe lingilethele ekhaya emphefumulo bese lindona aligezwa umuntu lo ushembe ogeza abantu. Amen. Ngibese ngiza ngeManazaretha nami sengiphuthuma sengiza la ekhaya emphefumulo ngikhuluma ngethonga lakaSimelane nelakwaZwali eKhabogogo nekaZondo. Manazaretha ngoba ngikule mina komalume ke bese ngiyavika la ekhaya emphefumulo mhlawumbe ngikwenzele ukuthiwa ngikwenze ngikhiphele imbuzi. Kuthi emva kwaloko ngokuthi bengibambe isandla sangakomalume kuphela umuntu akazalwa isibongo esodwa Manazaretha kuba yibongo ezimbili. Hayi bese liyabonela khabo baba lithi-ke wena ngoba manje lo ufuna ukuthi ndaba sokuphazamisa ndilo uhambo luhambayo. Manazaretha sebefuna ukuthuka ngibile ngibuyele ekhaya bese lingithume ekhaya-ke futhi elikhulu eBlackville ngihambe ngiye khona ngifike ngifika Manazaretha. Bese lithi ithonga-ke nje ensukwini cishe kule livendlule. Kwaseqhamuka omunye umfowanithi othi yena uyiwele lami kodwa wabesethi njengoba ngiyiwele lakho nje sengithatha ingubo emhlophe thina sathwethula asikho ekhaya sebahlathini. Manazaretha bese ngiphatheke kabi ngikhulume ekhaya lo daba lolo bese lithi cela usihambele uyosingelela emanzini sengizongelela manje ithonga lakhabo baba manje ngihambe ngempela ngiye ekhaya bengifike ekhaya ngifike ngikhulume ekhaya ngibabikele ukuthi akunesilo esikanje siqhamukile bese bayangilalela bese ngihambe ngiye le eMtheze enkonzo enjani lodwa ukhuluma benkonzo enjani ngihambe ngiyongenela khona iwele nekundeni enkonzo enjani bese libuye likhulume futhi ngihambe ngiye eNtabazi bengiye eNtabazi life lingithume kweyindawo lithi ungasali ekhaya wena ulinde lapho lithi ezonza wasengena umdedele ngempela ngingene eNtabazi bese kuyenzela okumele ngikwenze okunye ngoba uliwumfana kodwa kumele ngikwenze-ke nakhona kule Ntabazi bese liyangisa lithi ayisha wena suye ekhaya usukwenzile lokho. Manazaretha kuthemba kwaloko kwaseqhamuka umuntu owubaba esandla sangakhabo ubaba futhi wathi angibona mina ezandleni zami angimbona athi la ngigcwele igazi sasilwa kakhulu thina singamangwane kwachitheka igazi angitshengisa lapha kwachitheka khona igazi. Manazaretha ngempela kuthe mengisuka-ke mengifike ekhaya kwasekuthiwa kufike ngiphuthume ngize la ekhaya emphefumulo ngokomtheni Manazaretha kwakuthiwa ngilinde la ekhaya emphefumulo ngisebenze kodwa ngoba khona izinto kumele phela uma uzenza la ekhaya emphefumulo uphinde uqhubele nokwakile egcekeni ngoba uma ngabe phela ungasagezi ithonga kanti uzeleni lana la ekhaya ngoba zobe bekubuza nabantu bakithi ukuthi kwathi wena ingani ungakwenzi lokushiyo lapho usuyazazi imiso ney'nkambiso zalaphana. Manazaretha selithi Manazaretha ningakhohliswa abantu bayakhuphula Manazaretha basikezela kanzima ngiyacela uNkulunkulu shemgunyazi lezulu akhumbule nobukhosi bakithi babahlongane eBlackville. Bese aphinde futhi angikhumbulele Manazaretha ukuthi le ndoda lena engeke ngiyibona njalo ngiyibona sesilwa nami ebusuku ngiyacela uNkulunkulu ayidedise kumina ngoba ngeke ngize ngikwenze ukufuna yiyona inkosi ibusisane esizweni. Amen.
ngekhetha inkosi yaseThela Nazaretha umfana kaMnyeni eJozini ekhosini bakaMnyeni. Benginokufika la eKhala Mphefumulo kodwa ngalitholi ithuba lokuba ngibe sethempelini ngeSabatha. Ngiba sebuhleni lapho eguqa khona ngoba kunomuzi ngibona ngale eNanda. Ngelinye ilanga sengithola ithuba lokuba ngibe lapha ngeSabatha. Ngiyizwe lenkulumo yokuthi bekuMeyi mangaphosisi noma uJune kuwo lo nyaka. Ngiyizwe lenkulumo ukuthi khona ukunikela kanjena nokanje bengiqala ukuzwa ngakho kuwo lo nyaka. Bese ngibuyele ekhaya, uma ngifike ekhaya anginawo amandla lezi mbuzi, anginalutho kodwa nginentshisekelo ngaphakathi. Uma sengilele ebusuku kuzosa kuba umsombuluko ngibone ngisebuhleni engathi kuqhamuka obe nomfanekiso wabhombela ephethe ibhuku, mina ngibambe imbuzi. Uma usuka lapha e-ofisini edala ebuhleni leselibhijiziwe uya ngasemathuneni ngasema-toilet abesilisa engathi silapho uphethe ibhuku uyangibuza ukuthi kodwa ungakabani isibongo, ngiyasho ngithi ungakaMnyeni. Bese sithi-ke aliphenqe ibhuku. Bese ngiyaphaphama, mangiphaphama bese ngiba nomuzwa ukuthi cha, ngoba sengiyibonile imbuzi ngiyiphethe angihambe ngiyowenza lo msebenzi noma ngingenalutho esandleni. Kwakungekho lutho kwangempela. Kuthi-ke zihambe iy'nsuku ngilokhu ngiyifuna imbuzi. Mangolesihlanu ngiyibone sengiyitholile imali eyanele ukuthi ngathola iy'mbuzi ngaba 2 noma 3 engayithola ngathola zaba 4. Ngifike lapho ekhaya leMphefumulo bese ngiyihlukanisa ngoba ngizaleke ngendlela exakile noma ehlukile, eyodwa ibe ngokwamalume kaNcele, ey'ntathu zibe ngezakithi. Ngifike nginikele, mangiqeda ukunikela mase ngilele ngisekhaya kuleli ekhaya lapha eNanda. Ngibone engathi ngikhona la ethempelini ekhaya leMphefumulo lapha ezansi la singena ngakhona esangweni labesilisa. Engathi siguqe khona imindeni emibili, owakaNcele ngapha kwamalume bese kuba wakithi ngapha wakaMnyeni. Kume ubhombela uthi-ke uphethe libhuku elimnyama futhi uvathi ingubo emnyama lena ibonakala emefotweni noma ehlabelelweni. Uthi bapha bakaNcele ngiyababona abahlezi phansi bayavumelana nabantu eze phambi kwabo. Uma efika phambi kwabo usebuza ukuthi uphi uNdumo. Angimazi uNdumo mina uthi ubani, kodwa kwaba kumina ukuthi inkosi yakhona kimina kwasho njalo. Bese ngibabuka ukuthi bazothini. Bese ethi yena Ndumo emmemeze kube kabili. Bese ethi-ke hayi usefikile abhale phansi athi inkosi babusise abanikeze amaphepha. Leli phepha mina ngahamba nalo ngaya nalo phezulu ebuhleni mangisuka nalo la, abanikeze nesandleni. Bese behamba bashone phansi bayongena. Uma le yandlu ngiyibona ngathi iqhelile uma besahamba. Ngubona umfula ngale ngesibonakaliso bayongena kule usango lomnyango ngale kule ndlu. Uma bengena phakathi kunonyazi phakathi. Unyazi lifike lithatha amaphepha, elinye iphepha lithatha lifake ngemva kwalo kwenye indawo, elinye umuntu amnikeza esandleni. Bese kuthi kumina kusho ukuthi laba abanikeza esandleni abakaqedi, akusafanele baqhubeke nokunikela. Bese buya eza kwabakithi baningi-ke khona abagqoke emhlophe khona bangagqoka ingubo emhlophe. Bese ethi inkinga uNdlovu ugogo wami wazalwa insizwa kaNdlovu kodwa wakhula azi ukuthi ungakaZulu ngoba uNdlovu wahlangana nogogo babulala insizwa yakaZulu owafanele ibe inkosi yakaZulu endaweni yaseNgudweni. Uma-ke sekusuka kanjalo bakhula bezazi ukuthi bangaba Ndlovu vele bengaba kaNdlovu. Wase babulala lo Ndlovu base kubuyela kuba uZulu ngoba leso sibhicongo nje sinjalo. Uma sefika ubhombela wasethi-ke inkinga uNdlovu esesho isibongo sakhe sakaMnyeni. Bese ngithi-ke mina baba ngizomnikelela uNdlovu, bengicela bakhulule abakithi. Nangampela wesesuka-ke sethi-ke inkosi babusisa kaMnyeni nabo besuke behambe beqhubeka. Ngibuyile-ke mavikini 2 noma 3 sengizonikelela lo Ndlovu-ke. Ngibone ngigqube imbuzi ey'ntathu ngibe ngingazi ukuthi ezani. Kwathiwa-ke manje sekuya ngakhona nganikeza isikhiya kuthiwa-ke sekuya ngasempumelelweni. Ngabona kuthiwa nabo abantu balayishe sekuya ngasekhaya. Uma ngihamba nabo laba bantu noma ngihamba nalezi mbuzi okokuqala ngiza nazo kuzonikela nazo, ngifike ngiyifake lezi mbuzi. Ngithi leyodwa ekuthathela uNdlovu, ucela uNdlovu ikuthelelo bese kuthi lezi ezimbili yakamalume neyakithi. Esevelile-ke eyokugcina engiyizwile yokuthi ngizocelela izifo lezi ezilokugula ikhona ekhaya khona bahamba nezifo zabo. Ngiyacela uNkulunkulu azasikhumbule bese ngikwazi ukufikela khona nasekugcineni kwakhona. Inkosi ibusise. Amen. Wasithole lokho ngisuka le ngaseGreat Town ngihamba nabafowethu abakhona la
ngibende sibonakaliso nje lezi insuku umuntu kasese ongathiwa ngenwa abantu abadala lokhu kuthiwa nginabantu abadala ngabantu abadala abangenile bakomalume nabasekhaya kaSithole bahamba ngezichazo okuningi okwenzekile khona kodwa kuthela umfowethu esesho khona wafika la endaweni ekhaya ephefumulo wayesesho ukuthi hayi yasimema ke size la sovakashela indawo wasicela futhi ukuthi icela sihlale ekhaya sonke sihlangane ekhaya elikhulu solala khona asavuma sonke ukuthi hayi sohlangana sahlangana ebusuku salala thema silela kwafika isibonakaliso kumina la ngimphuphe khona evuka ngabe uyaphuma uyochama uthema ebuya ebuyela noMenkasi kade ebuyela kade lele kona wavele ngambona nje vuthula enye into ewungcola uthema evuthula ngathi kodwa wavuthula ugcola ongaka kwenze njani uthe kusenjalo kwangena inja efike yamapheka noMenkasi ngithe ngiyawubona uMenkasi osuni igazi elibovu ngase ngithi mina hawulenja wenze njani Ntombi kodwa bengibona ukuthi isendaweni yini ngoba manje ngibona uMenkasi usuni igazi nje wathi nama ngazi thathana amanzi uqhinwe noMenkasi uhlanjulule noMenkasi sawuzama-ke silokhu suzama kanti futhi ngamphupha futhi engene nenje endlini inja vele yavuthula amazenze endlini kwayinqaba ngithemba ngibona kodwa ngasibona lesibonakaliso ukuthi cha njengoba size la ekhaya emphefumulo sesifike egcineni la izohlanjulwa khona zonke lezi zinto zabantwana ngoba kade kwavela ukuthi kunabantwana bamakhehla nabantu abasekhona namanje abaphuphuma ngizocela nje ukuthi inkosi unyazi lezulu lisihlambulule bonke labantwana ukuthi nezinto ezabakhona phakathi kobamkhulu bonke abakubanga abakaSithole siyabonga amen ushadi benosukana izinto ekudlulekiswa Soneza umpompe mlonyeni. Baniselana nje izikamsefuni esiwakhona eThuvete ephumleni kunencwadi aphana esikile laphana ebhaleni yokumininingwane okunikeza abaphumleziso abamehlo abamuka nemfundo abentambo manje ngiyaqala manje ngifika la manje ipolisi ishintsha abantu olidayikho into lana manje ngiyacela uNkulunkulu asikhumbule manje ngoba ngisewakhona ngasitama ngizonikela lento engifana ukuthi lento yaziwa le ncwadi laphana laphana kodwa phakathi empeleni njalo ngesabathe kuyafundwa kubuye manje khona abazoza ngesathilizayo bezalana laba bezokunikela ngencwadi efundwa laphana ephumleni nangizabatha khona kodwa mangifaka babo bagcotshwa la bathi hayi ngeke le ncwadi ezingana siyathi ekukhulunywazi ezongikhumbule kususa ukungcola ukukhathazeka sendlela ehamba kwenkosi engusizo nikelela abaphumelelisiso abazikhungile abana wathi abangazitho bangcwatshwaphi nabamkwane ukufuna nabanilo nabahlanile abasheswa iy'moto futhi iminikelo-ke engokusakhumbula ukuthi u-35 rand abathumela abangaziwa laba amehlo kuthiwa u-10 rand izikhohlele mina amen. Ngiyakhetha inkosi yalethekeni ngokwami uyazi lezulu. Bantwana bami bezizwe nomhlaba. Bantwana benkosi enkulu yalethekeni mama Nazaretha. Mkhandlo ingcwele wasezulwini. Imkhandlo ekhona emhlabeni, khona imkhandlo yobubi bese bakhona umkhandlo obuhle. Mina lo mkhandlo omuhle ngoba ngiyalandela uNkulunkulu mayiwo Nkosi. Amen. Nabazali bethu ngathi sebethole insipho ngokuguga kwakho nomntwana kaNkulunkulu phakathi kweparadisi laShem. Abazali bakho sebethole inhlanhla nabo babizwe kuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Bese kusala izono zabo namacala abafuna ukudilizwa uNkulunkulu ngathi njengoba siphambi kwaNkulunkulu sizonxusela bona ingakho kuthiwa thina asiwona amakhono thina sizikhonzi sikhonzela bona ngoba bona ngemihla yabo besahamba emhlabeni thina singabesonayo bakhonza bahle sikwabelanise amacala phezu kwabo ngoba namacala bangawanabi benenkani njengoba nawo unganabi namhlanje ngale kwethuna phenduka iy'ndunduma bese bavimba bangadluleli emzini okazimla ngaphezu kwelanga nenyama
bangakwazi nokuya phakathi kwezulu lomndeni sekuvula amatalaka ababewenza emhlabeni siwabaseli-ke thina ngifisa uNkulunkulu wasehleni afihle ubungane bami nomntwana bami nokwazi nokuqonda kwami akukhiphe uNkulunkulu uvele wakho shemba ngoba nomuzo wakhe unyazi lwezulu mayibongosi angiphendula umnewethu lobe ekhuluma othe uqhamuka kuphi emzinto umnewethu naye uthola umthwalo onzima mombheka lezi thixo bantwana benkosi ungabe sengazi ukuthi abantu kuthiwa kuliwa nabo lawa bafake imnqamo nemnyeko lawa noyinwele iphothiwe njengayo lo mnewethu lapho ekhaya emphefumulo ushembe umuzi wakhe awakhela ukuthi labo baphesha kwethuna asebekhathele izithixo zabo ezibavimbela ukuthi wangangeni ezulwini abeze kulo mfula bazogezwa mayibongosi yebo basiphathisile izithixo zabo eziwukufa nezokugula bese bethi mhlaba ngibone ukuthi mina njani bese besho phezu kwakho kubonakale ngami nawe ngifake iqhomba zey'nkukhu ngifake inqwamba nemnyeka batshengisa imithwalo yabo phezu kwethu basithumele komajiye emahotshi lapha sihambe siya komajiye emahotshi emakhosokeni basenze yonke le mikhuba yabo basidumuzise basithathe basenze yonke into basithimlise basenze yonke into siphume sibonakala ezweni nemithwalo yabo suke siveze imithwalo yabo bayithwele njengoba sesifake inqwamba nemnyeka mhlaba ngibona umntwana akazethula kunesitabelele la sithi ngehlelwe isisindo sezono zami ezabazali ami bazishiya sezumfanekiso emzimbeni yethu basuke besitshengisa nayi imithwalo mntanami ezivimbile ithi inyanga yezulu ngeke ngilizwe ulimi lwabo liwasenthe amen ngesikhathi inkosi ilanga ithi ngizobadedela bayikhulumele ikhuluma ney'ngwevu ey'ndulu ikhuluma ney'nhlanhla zasemandulo ilanga lokhanya lithi ngizobadedela bayikhulumele ngoba nizwe basikhulu bathi amen uyingcwele amen nabo bawufakazi na babe khona oba ukushumayela uthele kalulose abafanyana likhulume nabo lethi kubathedela bathi amen uyingcwele amen inyanga yezulu basehleli ithi nina inkosi mayithi izobathethela uyihlelo lonkulu ithi amen amuzi yamuza umprofethi bayifile emhlabeni ukuthi inkosi sowenze kanjini uselushembe inyanga yezulu ake ngimtshelele njengoba nithelile amen uyingcwele bathethelwa-ke emandulo badedelwa bezalile uthi-ke ngizobabona ngani basebezalile banathile uNkulunkulu amen ingcwele amen ingcwele ngizobabona ngani nje bangabe saphendula wathi ngonitshela-ke thina boshele niyobabona kovuka izangoma ezayixabanisa imndeni zivuke phezu kwenu ufundishila nencane ithi izangoma namhlanje njani ngani no-10 years ifake unqamba nomnyelo ithi izangoma bangafuna sangoma njani uthi kovuka abathakathi bazenza izangoma phambi kwenu bathi nabo bayizangoma lapho egcineni ubonakala umbala wabo ukuthi bona babe yini kovuka izangoma ezingaphula ezoxabanisa imndeni kunjani namhlanje imndeni iqhakazeke phakathi ayizwani ufika umakoti ezokhala lekhaya ahlize kabili bese kuthiwa izangoma batuza nemkhubana ugcona kuba nemthwalo yakubo abazovuka ndawo ngoba sibona lapho izangoma umuntu athiwa izangoma ezokhala agcine sephuma khona lapho ekhaya kuthi uyothiwa sisaphuma khona lapho ekhaya ukini njimwe kodwa lo muntu usenokhula lapho usezophuma khona lapho yini ahambe futhi khona lapho ihlatshwe inkomo ayothwasa lapho ezangomeni abuya kuthi uzohlatshwa inkomo lapho umuntu uzogala lapho ekhaya
ake ngitshontshe ukuthi ushevu uthini ukuthi endulo babelingisa kanjani ngoba babekhona abantu ababezama ukuhlanganisa izinto ngokwasendulo ngokwasendulo ithi inkosi yamaNazaretha uyazi wezulu abantu besakhonzelezwe izithixo zawo iy'nsizwa zazigadi intombi babeyibona ukuthi awusikhulu intombi kaSolomoni hayi yothwasisa ngokwethu bayigade abantu bathanda ifa qala inkomo ley'mbuzi ibonakala yothwasa gadi phela mhlawumbe ihlala 5 years or 6 years ezawumhlangana iphuma kuthiwa isiye ekhaya kuthiwa yophothula hlazana isiphuma yophothula kuthiwa izesheli zongena uthaphuthaphu ziyifuna leyo nto utakuyeyonke ukuthi izoza ney'nkomo mayizekhaya bayizogane izongena iy'nkomo ngoba izobe lapho abantu ungena iy'nkomo ilifa labo babethanda endulo abantu bengenwa umoya wobhono iy'nsizwa zongena uthaphuthaphu zibangisana zikwifane zenza yonke into ziyikwifa walintombi ngoba befuna ukuthi yogane ekhaya kodwa ukuthi ushembe babeqaphela lokuthi lo muntu njengoba kade eyothwasa enziwa yonke into wayothwasa elithonga nakubo idlozi lakubo not ithonga idlozi lakubo phela amadlozi athwasisanayo ithonga enye nedlozi enye umshumane wakhuluma la ekuseni wathi abantu bangathusi babona imvula khona insizwa la bazi lesizwa kodwa ayisaboni ngalo shemba ayibuyisa eyafika ngesakahla la kunetha kanzima yathi awungiyabonga wathi ushembu akakhuluma nganga uthi kufika inkosi uthi ngolenkosazana lathi mntanami ethongweni akakhuluma insizwa nomdali wethini wathi mntanami phuthuma ekhaya emphefumulweni namhlanje abazobe besekhaya emphefumulweni namhlanje abakhethiweyo ngoba kuthanda ingenyawo ithina boshemba uthi izulu lwanetha uthi wayekade qeda umthandazo wa4 emva kwaloko wayeselala wasefuleni uthi ngolenkosazana lathi phuthuma ekhaya emphefumulweni ungayiweni njengoba kunetha ungabatsheli kodwa abantu ngoba abantu abazoyekhala emphefumulweni namhlanje abakhethiweyo wakhetha ungenyawo wathi namhlanje njengoba linetha abashumeli uzobona inkonzo bazoyibizela khona ethempelini netha uthi ngoba namhlanje mntanamthina boshembe siyogeza namhlanje ekhaya emphefumulweni abantu ethiwa amadlozi siyogeza lapho abantu ethiwa amadlozi ekhaya emphefumulweni mntanami uthi mntanami labo bantu ethiwa amadlozi ukhona abantu ethiwa amadlozi asebakhona abantu ethiwa yithongo amathongo uthi mntanami labo bantu abantu abakhishwe ezulwini ngesidlobhane ngoba basebona iy'ngane zabo emhlabeni bese bekhishwa ngesidlobhane ezulwini labo bantu base bephuma bese bevukela kunina ngesidlobhane bafune nenza intando yabo ngoba ngesikhathi bekhishwe ezulwini bephumela ngaphandle kwezulu bafike bafice iy'thixo base bedinga bathatha lezo iy'thixo bayifika ngaphandle kwezulu bayiphose kunina bese benibamba ngedlozane bese ngenani la balinizama ngoba nibe yinyanga nibe yini banishaya ngokufa wangaphandle kwezulu basesihogweni banishaya ngako bese benenzisa ngenkani banidlokomele nenze ngenkani uthi labo bantwana siyobageza namhlanje ukuze abantu baphendulane ngamathongo ngayonkosi bengazi ukuthi uzowekho ngoba sikwazi unathi sasiqala ukuzo uthi sobe sibageza ukuthi bayeke uba ngamadlozi babe ngamathongo ithongo abantu abakhuluma kahle ebuthongweni leyo ingakuthiwa amathongo bese benyalela indlela namaphutha abawenzayo beniqondise idlozi liyakudlokomela likuphathise ngenkani umzulu umuntu edlikize lenza yonke afuna uba yisangoma afuna uba yinyanga afuna uba yonke imikhuba liyadlokomela ngoba lakhishwa ezulwini ngesidlobhane ingilosi ngoba seboniwe bona iy'ngane zabo emhlabeni bese kukhishwa abantu ezulwini ingakho kuthiwa amadlozi uthi ke ushembe lovuka abantu abanjalo baniphathisa iy'thixo zasemhlabeni kusho inyanga yezulu ithi nizobabona ngani nobabona ngaleyo mkhuba manje-ke bengithintela bamnewethu umnewethu ngibonile ngabantu ngiyambuza ngithi bekuthiwa lesidanga usuzowashaya ngomqonsi-ke lento yey'nwele ey'bhothiwe kwenzela uthi abadala abantu akekho umuntu ongahamba nabantu bakubo ngaphansi komthunzela ngumuntu ophefulayo uhamba nabantu bakubo inqobo ukuthi asibazi ukuba yini noma amadlozi noma amathongo noma bayizinyana noma yini noma bathola imthwalo asibazi bese beyiveza kithi
ingakushembelethele umthandazo ethi besethwese thina imithwalo yabazali bethu inyanga ngubani wemkhulu wami inyanga ushembe unyazi phezulu okuyiyona ezosigeza mayibonkosi umthwalo abazethula mhlazane kwethuka lesakwazakini logogo wakho umthwalo awuthwese wena mhlazane wathuka yena lewasithi umthwalo mhlawumbe lashayo ngasike ngokubonga mhlazane wavuma wena ophila uthi gogo namhlanje vuma siyokwethula umthwalo ushembe uphile umuzwa lapho thula imithwalo imqwabo nemiyelo nezawo yonke imkhuba leyikwa mhlawumbe mhlawumbe walashwa ugogo wakho walashwa yena uyolapheka mayibonkosi insipho ey'nkulungwane sishinga ihlabele zakho insipho ey'nkulungwane Phansi ingetheze nasiye wemkhululi bengeza phuma lishoni langa yogeza insila wena ucawude yakhe insila eyabantu bakini bengeza liphunga ugeze lishoni ilanga abanye baze bafaka yonke ihlobo yensipho amadoda iphunga bafaka yonke siyayikhola nje amadoda namhlanje ayikhona indoda ukuthi uyaqhamuka uze ushlawe iphunga longwamthethwayo lokufuthwayo uyazi ngizokhuluma ihlazo lihlazo lelo yazi amadoda amaningi mina lunomne yazi ngisho yini angaze ngifake futhi angisho ukungayifaki ngoba yini emqondweni wami ngazi ukuthi anginalo iphunga nginazi ingane abantu angazi basho bakuyaloka ngigeza lensipho ngigeze kwemkhephe kanjani angaze ngifake ngikhuluma ihlazo angaze ngifake anginayika wathi wafika umabotisaluka wayithenga saye wabona ziyinqwaba lezi athi wamthelela kani namlokule uzokulalela kahle umuze kahle anginalo iphunga angazi namuthi ingqondo yabeyithelana anginalo nazi sizohlala azazi upromoteni shumephunga lungile wena wasetshenzwa mjuluko kodwa nje uthi esikhaleni yakhe enkezilo sengithi yano hayi anginalo lophunga bengeza liphuma shona lawo akusukanga naseyomkhulu akulonelakhe iphunga lalaba abantu abaphile egazini lakho mhlazane bagezwa bona sasobageza kushema wabona uNkulunkulu ababanje wesisakhelikhale phezulu uyabageza uyazi lapho kuyamusa amen uzile kuseni bathiwa balizile ukuthi ingana nathi siyazi nosoma kodwa siyangena sambise imithwalo kakhulu kodwa sibona ingangeso lefanele layithi kodwa ushembe kuyo ugeza lensila yokhokho bakho uyokhokho bami nokhokho bakho ugezwa yona mhlazane walashwa ugogo wakho walashwa umkhulu wakho lohambe inyanga esangoma walashwa lomkhulu wakhe lohambe onile nalensizwa ngisho njalo ithi lensizwa eyoba omkhulu entengitho silichamo sebekhathele bebehambise lokushonisa namhlanje bangethekane emphefumulo ethuleke lemthwalo mayibonkosi amen nawe lemnqamo ney'ntambo zithule phuma abatshele sakho bethi abonqamla lento uyikhiphe abasayifuni nabo babangeke bakutshele ngesikhathi beza naye kuwe ubozongawo uyidlo uthi umntana emthwala isipimpile sibonakanga nonkulunkulu bayiveza yabayinhle baveza ibhayisikobhulele baveza iy'thombe ezinhle wabona iyinhle wena ngoba babefuna ukuthi bathule umthwalo umuntu bayefuna ukuthula umthwalo akakasho ukuthi emthwala ngithula kwenameva ngoba uvuka ukuthi ameva usele kuwe athi seyobona naye useyobona naye nawe uzokhona ukuthi ufe naye uvuke nawe uvuna umntosemumuntu uchungechunge nakubani wankosi yakho abangaphambili abangaphambilizelo zabo nabensizwa besetshela kuba ifundo esibili kwele muntu walekwa kwekude ukuyika
Akumena katika kumbukia kusema wake ngakho imele kusentela ukuhambise ezintsha ezowazike bayojabula ngoba abasayifuni lento bafuna ukugeza ezulwini ulahlele imiqondo nemiyeko bayibonkosi amen hayi manje bayifaka ngenkomo ley'mbuzi babefuna ukuyidlela balambile umuntu wehlele esikhoteni wayelayela kanjani bafuna ukudla ngamaswaka abanye njalo bafuna ukuthi uzikhiphe ngey'mbuzi nemiqondo nayonkini bafuna ukongela ezulwini ukamele kuzulu lento ihlukile nokuthi uhlabele ukhokho wakho inkomo nembuzi kodwa eboshele ukuthi waboshwa eyothwala noma eyothalala ngobe ukhokho uzohlabela inkomo hawu bahlabela inkomo ngoba mazinzelise umuntu wafela uthwala zomaneza njani lento eboshiwe lomuntu awukhiphi ngane ejele lo muntu uzomhlabela phinde futhi zishiyibosho ezakhenazo ukuthi zizawuphinde uvele umuntu ahlabe uzidle phela bafuna ukudlela behlele etambokweni behlele emajele umusi umhlabela uma esevelile hawu mntanami uziboshiwe mntanami awusiphe mntanami isithemba hawu uboshiwe ubisebenza uhleli lohlekho hayi mina ndonikhipha mina ejele awufezana amacaleni ndonithethela amacala kuNkulunkulu nanti unazi bezulu likhona lubekile umfulawalo liyageza lapho ekhaleni phezulu uqeda abantu babe bahle bathathe bayise ezulwini bese beyise emakhaya bafuna banikezwe iy'the bese bebahle bayibonkosi amen uzobahlabela abantu beboshiwe awulalele kahle ngesonto angeke ngoba uzozenkolo newethu wena wasemzinto siyabonga ukuthi unesibindi uzophephisa ithempeli likaNkulunkulu sengathi wakubatshela abashonele bakini lapha ethempelini lafile emzini sekusuka amaqili-ke manje sekusuka amaqili azongcolisa umsebenzi kaNkulunkulu akukazi nalekhaya wena ufice incwadi ebhaliwe kuthiwa unilele izinyo unilelelani cha siye sibone emzini wethu asikwazi wakha kanjani sicabanga ukuthi kubhalwe emzini wengcwele ehleli uyaziwa ngoba ukutholakala ehleli lapho ehleli kuthiwa owahamba egule ey'nqeni noma phila ekhanda noma nezinyo noma njani imali engaka yebo ehleli asikuphikisi isezulwini lapha usho ukuthi iy'nkomo ziyaziwa kodwa ngayikhaleni phela kazi asithumbe thina lokho ukuthi akube khona imali abhale iy'ncwadi zokuthi imali engaka inti imali engaka inti imali thina ushembe wasitshela ngokuthi bantu wami nazi iy'nkomo kufanele batshela abantwana babe namandla abaphelezele ngazo ukuze thethe amacala abo lezi iy'ncwadi ey'bhalwe la enizoyithola nephethe iy'nkosi iy'ncwadi ey'bhaliwe ukuthi ukhama ibizwe ukhama ngaphansi kwayiphi inkosi esakamani isibongo zosinikeleyo bese kuyabalulwanga ukuthi uzonikela indlela eqoqwayo yilabo ababethabatha bezangomese ibhalwe lapha ekhaya ayikho ebhaliwe lelutho wethu ungabhala kanti ekhaleni phezulu ufuna ukuthi akekho umuntu ongathiwa lokuya ekhaleni phezulu mina bakhona abantu abawufakazi abaye bangifonela mhlawumbe mayekhona nesibili ngicela ningathi amen mayekhona ngocela ukuthi amen bakhiphe mliyena ngokusebenza nje nangukuthi adwethile sonke edlula ngekulumala bakwethu benikhona bakwethu amen la wakhuluma udadewethu uthi mina ngikaze ngize ngikhiphe ngishisente nginikele ekhaya kodwa ngifika ngisebenza uthi ngabona inqwaba yey'nkumbi zabantu bakithi uthi ezithi inkosi unyazi ezulu mina mntanami angibheki umnikelo womuntu bekhuluma la benikhona wathi angibheki umnikelo womuntu mina ngibheka inhliziyo yomuntu bese ngithatha abantu bakobageze bayibonkosi ushemba basho ukuthi ufuna iy'nkomo ney'mbuzi lezi sikhipha kodwa kuwumthetho wasezulwini ukuthi akulubikho uhlanzululo lungasachithwa igazi kuphelezela inhliziyo yakho into efuneka la ekhaleni phezulu inhliziyo yakho hhayi umnikelo wey'nkomo zemali zemakethe hhayi iy'mbuzi ushembe ngisho nayo imbuzi guqula inhliziyo yakho ayenze imbuzi akhiphe umswane nenyongo ageza abantu bakini aguqula inhliziyo yakho ayenze umlotha khumbisana abantu bakini abahamba bexabelwe bekubana nezipho zamehlo beqanganisana bethethelana bekwazana bebanga bathakathana ngenhliziyo yakho ushembe ehlambulukile nevumayo ayiguqula ayenze isophi ayenze umlotha bathethelelana kuwuphawu lasezulwini basesikhupha iy'nkomo ney'mbuzi uthi vele ezulwini
uyenza zona kodwa ushembe akasho umuntu ongenazi akakwazi ukwenza lokho inhliziyo yakhe empelele konke Amen. inhliziyo yakhe empelele konke uzoyithatha phi imbuzi uma ukhokho wakho oyinzala bani nomqala isibongo owahamba efana nento ezoyixoxa ulalisize kahle ulalisize kahle ngesonto kwakuyisonto leli edlule wanethi imvula bazovuka abantu ngesonto edlule azange size sisebenze alikhambe ngakini wanganethi la wanetha la netha kusukela ekuseni idlima abantu bangihlupha bakwethu ngaze ngayo ucashe emotweni ngoba ngabe ngihleli lapha edlima angele khona lapha edlima lapha emakhosi wasethu siyashonke khona bashumayeli mamelana kuwe khona ngale endlini yasenampa kwazangu yakhona bese ngathi ngishumayeli sicela umsebenzi ngoba lukanetha nje izulu omama bavuka selinetha izulu yami ngoshe ngathi nayi sizocela umsebenzi omama ngoba manje ngibale ukuthi makuzamle bazolo badabukela ngalalela bathi ufuthe bathe abashumeli kubane kuze ngamanye khaleki ngithi ukhala khona manje nqamuka sizosebenza ngoba ngwazi ukuzona abantu beyanetha izulu inhliziyo ifuna umsebenzi ngaka angikhulumile masesekuyibiwa lapho umshumela ukhambe isicelo lapha ejameni kodwa abantu abafuna ukubika umthwalo emzimbeni yabo ngapha ngacela abanye abashumeli mina ngicashile lapha siyasebenza umsebenzi osebenze kahle endaweni esikhekile silungise ezinye izinto zikaNkulunkulu la imisebenzi yezandla banikelisa abashumeli ushembe uNkulunkulu mayibonkulu uzoyikhulumela lo mshumeli bamsomi leso lehloko ngiyabona obekho namhlanje owafika lethembele lonke la ushumela umsomi nawe uyohlala seningizimu ufuna lebandla lonke labalala abasetshenzini zakhona amakhosazana ihlasule encane yona ebasukile enza kulethi izulu amakhosazana ekhile lethembele nathi izulu nomkhokheli wakhe ibandla lonke wavuka nawo uthola umsebenzi wabandla imvula basecela umcela wonikelisa asikhathi benikelisa ufika ucingo iy'ngane zamele zamaleveni enkulu namakhomba awu-2 ithembele ngibathatha amakhomba aphumahamba sekuze ikhasuti ithi ikhasuti umshumeli wakithi uyanikelisa nasengene ucingo ukuthi njobade kuphuma iy'moto la iy'ngane zayingene evenini nje endlelomphisi ngayibona amakhosazana kuyisipatolo ney'nsizwa ey'ncane walithemba imoto bashayisane nebhasi ngezwe ikhanda liqeka ngathi hawu shembe sangene ehlazweni nkosi yami ubese lo muzi uthubeka sangene ehlazweni nkosi kodwa shembe usiyekelana asizothuka futhi abantu abanye bajile umhla uzothuka yibo osimamani nomajiya bathi zasho ngaphela ngabaphuma la ngasapho kumbiza umshumeli balekho umshumeli lomama ngithokoza uthengane aphuma athi kade yazi ngashonele ngakawona nganazi ngakawona shembe ngifile umhlaba wonke ingena suthi manje zonke umshumeli womama lonqamulo wakhe khulu bathi mina kulungile ngizokubiza umshumeli ngayakuyena umshumeli ngicela ubeke lo muntu umshumeli sixoxa nangaphandle ngiyaxelezela wazongibona yazi kwayikwebo umshumeli umdala wambona umkangani ba and ukwekwe lalukhuluma nalithilo lelalikhona inkosi ilanga baphangela inkolo wathi umshumeli lowo xekezela amabhulu wathi ayakhona ukuthi ba saphuma ukuthi uyawe unemizwalo ukuthi ayikhona into ukwazi ukunikelisa saphuma phandle umshumeli angazi noma uzokhuluma nehlasi ukhuluma wena mshumeli mshumeli wenkosi angazi ubeka kanjani lento njengoba abantwana bathi sibavalelisa ngoba wangumizwa ukuthi asokaphi sibusisa abantwana nami ngaya-ke sebehamba bashile bahamba basala nekhansuli wahamba umama ney'ntombi nabantwana wasengibiza kodwa umshumela aze sibacelele isibusisa hayi nami ngaphinga bacelela isibusisa baphuma bahamba ngithi manje umshumela njengoba bephuma nje iy'ngane ey'sebona bathi ingane vele izingene kwiveni ngathi mina njengoba yiphumile umshumela thola sishayisane nebhasi yazi wathi umdala mtakuna mina yazi wahamba wathi angakhali umshumela watshalambe bathi ungakhali umshumela izinto ziyenzeka mshumela ushembe uNkulunkulu izinto ziyenzeka izitha zikashembe yiningi
izizoqala lusifa ungakhala ingathi wayengibona ngikhala kanti mshwari phela wathi wangiphelezela ambonikelisi uzohamba wabuka leyo nhlekelele wahamba umshumayeli waphelezelwa izinsizwa bahamba ngathi ukuhlala nalo mshumayeli ngabona ngaphelelwa amandla nangalawa uzonza aphuma ngamfonela mshumayeli kuphi athi hayi mshumayeli ngisaphuthume ePoli kuthiwa basebagcwele ePoli imoto wathi hayi imoto igaqa pelile imoto ngaphela manje waphela ngithi 2 hours sengiguqile abantu bafuna ukuzolalela ngithi amasonto kuye kukhona ithuba lokuthi abantu bayibiye bese befuna ukubuza imibuzo bese bengicela abashona bakonta mshumela lesixoxe nabantu befuna imibuzo abanikeli bakufuna imibuzo khona lapha endlini le ngiyakhuluma nabantu imoto amayikho ngiyakhuluma nabantu imoto amayikho bangena umshumela msuku mangena wezaphule bafuka ngihamba nje wangixawula wathi hayi ibana amandla ushembe uNkulunkulu ngithi yini mshumela wathi akhongi umkhuzo wengane mayinkosi awuziphi ingane umsebenzi wezemotweni zekhaya sokuya sonke masikuya sazobuya sizela nje ngaNkulunkulu wathi ngesibonela nje ngaNkulunkulu eshotayo umnikelo wokusebenza nosimende siyabuya siyimali ushembe isima uthola imoto enhlansuthi kufanele nje angazi ubizokhandela noma kufanele ikahle pelilinya ushembe bantwana benkosi uNkulunkulu isibili mayibongosi ayiko belabongana bese kusuka umuntu dadwethu khuluma ngale ndaba yokuthi ukhokho bethu sijabuka ithebe sibaphanda nabantu singalazi uchungechunge lemthwalo yabo usukuma udadewethu wathi abantu wakamkhize bangaphazama kodwa bethu abangangcobo ngithi abangangcobo bathi wathi bahlala kuphulweni nangasefulweni besukuma nodadewethu ushuthi ngizani ngiyachaza mina basethi nabalezele umbhobho babezele umbhobho nabaprojektmenizele bakhuluma ngona angisezwa kahle besukuma nodadewethu bakhuluma umbhobho uyabuze uthi ngomthumane ngiyabamtholela ithuba ngithi mina yini wenze njani uthi ngithume ubaba safika la ekhaya ephefumula bangayikhuluma mina yini ubaba ngithume yona ulubuyile ubaba ngesakahle wabuya kumzala wethu sathikele ekhaya wangena umzala wethu mangena umzala wethu wathi mayekhaya soba basemilela wasebakhuluma ubaba wathi kumaya masibani uthi ayisenzelutho iphungula babaleni wathi yama sibani ngize kuwe le mali esiyithume ekhaya ephefumula ikhuluma esiyithume yona izokhuluma ezayizini asikuthumanga lobo wena mntwana wena ngizebuka khombukakhombukosazi ngizebuka yamntana wena ukhuluma ngani esithume angisithumile wena ngapha wakhuluma nawankole ubona usibophisile bophisile izizukwane zemndeni awuyini ulale sisekahle le ndaba ngoba sibazi abantu kule ndaba egceleni ukuthi baphila philoni awuyini wenze njani uthi sengabuza uthi umfowethu wayewutexman uthe nje umfowethu basebehamba bayothwala bafowethu umfowethu waphulaphula inqaba yabantu umfowethu bulala abantu wabuyazo wathi sithabathawa somuzi umfowethu nathi sakhala kuwo lo muzi uthi ngishili kangasehla kuwo umfowethu lakhisa khona impela uthi ubaba uthi-ke mntanami siboshiwe kufele ngenxa kamfowethu wahamba wambulala umfowabo makembulala umfowabo kwanendlu angayiqedanga ulapha uthi udadewethu ngasengiyiqedela mina uthi uyabona mntanami nale ndlu uthi uyayiqedela mntanami uqedela indlu egcwele igazi uthi wonke lo muzi mntanami ugcwele igazi gcwele abantu bonke abakufuna umfowethu bagcwele kulo muzi wathina masithi siyeza mntanami asikwazi ukungena sesize sisizwe lendlu sesize lendlu umxhaso eyakhela uma wakho bese sicobolozela sicutshele kuyonanga ngoba nathi siboshela amatalento ngaphandle ngale faith uthola umoya usibulele ngoba lo muzi bonke igcwele ukugcwele igazi ligcwele abantu ayebabulala yena umfowethu bathi wasibulala wathatha imali zethu wathatha ifa lethu lomuzo wethu sinjenjengeyena soke sibone abantu babonane noNkulunkulu uthi noma nihamba kanti manipheka noma yenza ikudla laba bantu mntanami nalo muzi amandla akho mntanami owakha ngawo lo muzi udadewethu umfowethu wasibulala
Simoshiwe. Besifuna ukukhulumela lo makhalekukhulu ngoba usikhulumela makhalekukhulu uNkulunkulu aphendula wasibheke. Bese sikwazi ukuzendlala kuye. Mayongozi. Uthi noma ngasithule makhalekukhulu. Hamba uwele khona makhalekukhulu. Noma ngabe ufike makhalekukhulu akhuluma ufukuthela abashumela utshele bona. Ibona abazosinikeza umkhankanyelo siyothetha abangane elikala. Abasithi lo kwabo iminyaka banganyaka iminyaka bafe kuvizwa abesebizwa ngokhokho abizwa ngokhokho ube khona izukulwane ezodayi sikhumbula ukhokho uSibamani waduthulwa owayecelile kanti umuntu wayecishe ngogama wasethi hamba nomoya oyinkosana ikhona lento bayiqopha ngisabekhuluma ngifake la ikhuluma nje empopeni ngashoni la ngoba wayekhuluma bengavidolayo ngiqopha ngeselula wathi ngeke ukudedela umfowethu oyinkosana wasukumukwa uNdlovu wathi bashumane umfowethu wayekade esebenza angesebenza kalini wayeke wathenga itekisi wagcine esekhule khulana amatekisi abanabatekisi umfowethu teswabe babedla imithi enzima mabefuna umuntu umbulala babedla imithi bamfuna baze bamthole bambulala yaba bethengiswa ile mithi uthi baningi abantu bake bacelile banamatekisi ayahamba nabo bagcine sebembulelekele umfowethu siboshiwe manje siboshiwe indaba kamfowethu sibizela lokho nakale mphefumulo uzothetha amacala njalo Amen. thina sizukulwane esiphilayo yathi uthi ngekosazana nezizinto lezizinto wanithi ngiyimbuzi nenkomo lakukhulu eJudiya nomuzi eJudiya esithuli ngosuthi ngekosazana abezingapheli babuza uNkulunkulu mina wangena bahlale ehlizweni kwaphela wathi ngiyekelela ngizengelele nathi namoshela ilapho inkosi uthi ngekosazana bamsana uNkulunkulu lithi musunyazi sisipho ngizokhumbula mina ngibebadala athi musunyazi sisipho wabesho ngokuhlukumeza wona amakhosi uthi ngiyekelela nezonke lezi zinto nje ukuthi manje ngidlula lokhalila lezi zokhuluma ngoba inkosi esithula inkosi uthi ngekosazana nathi ngeke senzeka lokho yathi mina ngeke senzeka lokho Otra orisha unkule bethethelwa yena amacala lethu nina nanisenzeka lokho umuntu useyivalela licala lakhe ngathi ngenhliziyo usevaliwe uNkulunkulu thina sizukulwane esiphilayo sisenkingeni ngoba wona wazi manje akuselula icala lakho thetho asheshiseni ithetha amacala onkoko lethu noma omkhulu wethu ngoba thina nesathethelwa umuntu uma le nsila yabo ivula kithi sinabagezi usho ukuthi akuba khona inhlalakahle ezweni ngoba wavala uNkulunkulu beke ekhulumayo benoma umthetho Amen. lathi uthini wayesaba khona abantu banike sizukani la ngeke ngisawono ngikhoshela amasibomu nona ngoba ngizoshela inkuzi ngeke umuntu ethelayo icala lakhe wavala uNkulunkulu mina nawe kusafuna bona pasoko asizameni bakhoda bakhe basezulwini sisukume sicela amandla uNkulunkulu nabo sebacala phela ukuthi abalethe lezo nkomo zabo uNkulunkulu uzoyigeza bahleli nazo esikhondweni uzoyigeza ushebe babhalisa izandla zethu sibathethele amacala ngobonkosi Amen. kesime kancane indaba zezimnandi ukuthi wayena kwaba mfekefekesile siwalethe uNkulunkulu esiyeke nje ukuzenzela amafekefeke thina thina amacala emndeni yethu mayibonkosi siyabonga uNkulunkulu wasehleni bamaNazaretha siyacela ukusela umsebenzi kaNkulunkulu nangamazolo esekuyisibili ngesabelo sama-51 51 ngizocela kubashumayeli abavunyelwa umoya nezwi ubaba umshumayeli wasenhla shumayeli wasenhla ana umshumayeli wasenhla na onezwi kaqili nangu ngicela nangu umlameli lo kakandakanda wasezulwini esebenza lompensizwe yona ilungisa lapho ehleli lokubona nje ngokandakanda ubaba umlameli ngiyaxolisa bengazimaningi wasenhla siyacela uNkulunkulu abusise izwi lakhe amen mhlawumbe sama-51 sicela inkosi ibuse ubuqa abangcwele ubaba umshumayeli wesayelo yosicela isibusiso
ubasesanazile amen ngiyatolisa ongekhoza ngabeke nkosi ukhuluma asibusisele emva komthandazo amen amen ihlabele Yenkosi yezanobo Chabola